Ungizwe umlando wakwaMchunu untombazana emdabala ngasamqoma ngoba zimthanda ngizethula kini niyangazi abanye benu abanye bangabangazi kodwa kuwusiko impilo lokuthi umuntu azethule ngiyanibingelela emabhinqa kwiNgizwe online igama lami ngongizwe Mchunu umlando wasemachunweni enkandla lapho engidabuka khona ngupresident wamabhinqa ngakho ke ngani zakwethu lapha nje ngizile kuzokhuluma izinto eziningi ngizosho ukuthi chaba kwethu impela izwe ngisaliphethe kahle ngiyayaluza ngihlanganyuka ngiyalungisa into eziningi ezinye enizoba proud ngazo ke uma ngabe ke seyiqhamukile nizoba very proud ngazo ngoba sekuyisikhathi manje ngiyazi ukuthi asihlangani njalo kodwa siyathandana sikhonze nokulwa singabantu abamnyama kodwa manje sithi hlangana mhlathowaza hlanganani mabhinqa ami hlanganani eke mhlathowaza nayo hlanganani mazulu amahle hlanganani mampondo hlanganani mapelu nihlangane nani mandebele eke siye phambili umuntu omnyama fanele ahlangane manje lithatha inqumo okuyizona zona ezibalekile kubi ezweni shoot to kill nyamazane shoot to kill nyamazane kill the boer kill the farmer kill the boer kill the farmer is a very popular song that knows worldwide. Elon Musk umsunguli ka Twitter nomnye osomabhizinisi abahamba phambili emhlabeni jikelele ngokohlelo ngabelungu ngoba akunjalo amasolumana nemali namajuda anemali kodwa ngoba lezi zinje emgodoye ngabelungu ifuna zonke izinto ezihlezi zivuna bona ingakho eke bethatha uElon Musk ebemqhwakelisa phezulu komhlaba eke bemfaka nako wealthy chart noba kodwa ke bebelandela ngemuva laba abanye abantu so ke manje ke ayikho ke into ebaluleke njengokuthi sazi ukuthi njengopresident wamabhinqa kade sagcinana ke nginibongele nje ngani zakwethu ngomsebenzi emihle esibonakala yenzeka eke la egameni eke lamabhinqa eke ekuthangana nje bese lapho kwiMpucuzeko sibone ukuhamba kahle kakhulu eke izinto eziningi zenzeke kahle eke babonile ke nomcineka ke laba oyihluthu laba ukuthi eke kubaleka kanalo kuba nobumbano nje kuba nobumbano nje ne-creativity ama-artist nje amanye ne-creative enyanyisayo eke ngoba ngimazi ukuthi umzuku belifakele nephinifa eke fake ezosatuza nephinifa lapha la ngimazi ngoba vele nokuba intombazane kumfanele ngimazi ukuthi belifakele umzukulu ezosatuza nephinifa lapha eke umzukulu ngimazi ukuthi umuntu bezana angimazi nje nosicebi naye efake ipopolo zodokotela ngana ngishutha na 10 lokho nje ay maphinga ay ungcono konosicebi yabona lo extra hot lo umzukulu lo hayi uyabheda nje kakhulu kodwa ke ubola kujava ngengezo ingezo kasijava yonke lelo ujava ushaya ihlombe lapha khona uyalikwahla uyithanda kabi into ephiceleza usijava uma ngisho obrain uthi abenzi igidi ayikho into angayigqoka usijava gqoka ikipa lezi advertiser okopopayela abasuke behengwe ngaphandle kwebhilithi esikipa esingakobaba engizala uyasifaka usijava athi usijava angabi nankinga ingane kayigundi ngisho amakhanda manje ngenxa kasijava yabo konke ke lokho ke bakwethu sibonga umcimbi uthi uhambe kahle kodwa ke ngokuzayo ufanele inciphiswe kube limited number ama-artist angabi maningi kakhulu ama-artist emcimbini esuke imkhulu njengaloya ibhekwe njengaleya ngoba lento yokuthi i-artist idlala ingoma ngawali itsheno 5 minutes udoti leyo nto leyo itsheno 10 minutes i-artist ingakwazi ngisho ukudlala izingoma ayifiswa ngabantu kwesinye isikhathi nama-artist afike zopromote ingoma ezintsha emcimbini konke lokho rubbish lokho ngoba sefanele manje nibe professional bomaskandi nikwazi ukuthi nidlala ingoma ezothandwa abantu nezikhethwe ngabantu uma ingoma yakho uyikhiphile intsha ehita abantu beyithakasela ayibe ingxenye yeingoma
ozoyidlala ngoba uthola ukuthi kunomuntu okulandela kusukela kudala ethande nje ingoma zakhe ezimbalwa uyafika uthenga ithikithi wena uyamphoxa awudlali kwaleyo ngoma uyisikaza uyisikaza ubuyazi leyo ngoma yake yahit kuyiphutha kakhulu lokho kuyiphutha kakhulu lokho nganza kwethu bese ngiphinde futhi ke ngibongele nebanyana lehlula lezi imfene lezi ekuthiwa ibafana bafana lezi igcozi lezi kuthiwa ibafana yikho indaba yalezi zinto lezi orubbish abahlulwa ukukhahlela ibhola balibele ukuhaga intombi balibale ekubukwa nokuba comfortable ibhola le South Africa kahle hle nje mina ngitshela iqiniso lifile kodwa libulawa icorruption icorruption enkulu kakhulu ithinta lamadoda amabili alokho enkonile ebholeni okuthiwa Ivan Khoza noKaizer Mhlawumbe ibona abantu who are the business gurus of soccer and who are full of corruption ngoba uyakhumbula ukuthi emothi uyabuka into yethu she's the pirate ifile nje yabona wonke ama structures of life governance leadership a kingdom they are dead because it's our time to rise and create our own sikwazi ukukhanda owethu umbuso in our generation so ingane zethu ezizayo nabesizukulwane esizayo senisiqiniseko sokuthi nathi we have created a legacy in our name obaba bethu bathi bakhululiswa bathi babekhona besabalaza besho babehlolwa ngisho imphambili bengena la eThekwini kona kuMuhle Museum kubufakazi balokho behlolwa amabhunu ebaxhaphaza amabhunu bodwa ke ngoba babe ingxenye yestructure esasikhona kuzatshala zakho isikhathi balikhulula ke izwe bazala thina senzeni thina uphi umnotho wabantu abamnyama abantu abamnyama yonke into ibhidlika ngale oluhlobo abantu bahlupheka ngalendlela leningachazeki ngalendlela nje lengachazeki futhi manje kune culture embi alikho neliyodwa ithenda noma ibusiness okwazi ukulenza ngaphandle kokuthi khona umuntu uthizeni owazi omunye umuntu nomunye owazi omunye noma ungathandaza kangakanani noma ungageza empophomeni 10 times funa uhamba uhleka nento engahlekisi uhamba uba insinekana uhamba uba isicela nkobe ube isikhothazinqa ube isikhotha ngqoko zakweminye imizi ukuze ulala udlile bese kuzofika lama political head lawo azo interference process emveni kwalokho abulldoze istaff lapha ko procurement lokho bani athi akwenzeke intando yawo izinja lezi eziphethizwe mawungabezeli audit lezi zinto lezi ukuthi kwenziwe lifestyle audit nje bangayifeyila bonke ngoba banama plus bonke rich bonke kodwa manje akwazeki ukuthi izathu salokho senzeka kanjani hlukumezeka ngendlela esimanga nganza kwethu njoba ngigulukudela nje ngithi kuyaphuthuma lapha azikho izikhalo engafiki kimi njengo president wamabhinqa izikhalo eziningi ezifikayo kimi njoba benginokondisa nje ngendaba Impucuzeko kuhambe kahle ngendlela okuhambe kahle ngayo kwabhedwa la kubhede khona kalikho kwisikole ngenasici ngifundile ke emcineka ukuthi ubuphuphuku aboholeli moli begcwele kanjani wonile begcwele kanjani qhubeka ukuhlonipha ke hleka ke qhubeka uguqa ibona uguqile nje sit down imcineka sit down imcineka sit down guqa qhubeka nje uguqa kuzokusiza yabo waqala wadunusa njengothibela out gede yabo lento ibane le yabo amasendazila xa wenduna weNkulunkulu wami emveni kwalokho bese siphinde futhi situsa nje creativity ama artist ngendlela yawo amanye angena egoqoshiwe amanye anyuka ngama lift okufaka usebenze upstairs okuyinto okuyizinto ezidla lezo ezikhombisa ubuciko well done okay ayisengicomile phela ethoza ngishelo izwi ayisuka nje manje ke sibheke lapha kumbuso wamaciko ngomhla ka24 September wonke umuntu oyongena lapho uyobevunule ugeye umfoka ngcobo uyibizile ayiphelele zonke insizwa ngomhla ka24 September eCharlesfontein ke niyazi ukuthi inkundla yeni mabhinqa futhi ungenwa mahala bese kuthengwa amathikithi ama VIP kuphela inkundla yeni lokho liqiniseke ukuthi niyaphelela niba khona ngaphezulu kwalokho ngiphinde ngibongele neEFF
celebrate 10 years zangimeme insizwa lezana oJulius no Shivambo zahlala namphansi zathi president obabhinqa uzongaphuthi emcimbini wethu wokugcwalisa iFNB celebrate 10 years into engayisho nje lezansizwa zihlakaniphile angiyona EFF mina angiyona NC angiyona inkatha lehlulwa womasipala hey laba niyaphila makehla hey nadabuyise yazi hey nadabuyise hey yazi phinde ngibonge nomavundla umavundla usukela eThekwini exhaphaza iTheku la waxhaphaza the deputy president the deputy mayor wakhona ngamavoti amabili awatholayo wasuka lapho wanyuka manje udagaza phansi washiya nemfene le la eThekwini okuthiwa lo baba lo ukhawunda wekhawunda yazi mfethu uyazi ukuthi mina nawe siyazana ubungcono kabo sekwa transport angazi nami uvinjwe red tape lana noma political cloud noma yini ubungcono kwabo bubonakala ukuthi wenzani la mina ngikutshela ngeqiniso nje ngibona intshebe yakho nje emhlophe angikuboni ukuthi wenzani iTheku lifile ezandleni zakho it's either you resign or wenza into right sesikhathele manje sikhathele nje sikhathele uma nje sinamanzi angigezile ngiyanuka nje angigezile ngamanzi akukho manzi emzinyathi akukho manzi empumpulu akukho manzi yonke indawo akukho manzi eThekwini akukho manzi eThekwini kodwa ukhona wena kade ukotela ama-truck lapho ungakwazi ngisho ukushayela ukotela ama-truck la uthi abuya phesheya kwelwandle awubenwa odile enwa odile ukuthi athutha amanzi nalamanzi la wathengwayo ethelethe uhulumeni mahala aphinde futhi athengise i-corruption is everywhere yini na nizibonele ezimbi i-corruption iqala kini yikho kunjena nje mawungathi abantu basenanda nje bonke nabantu bala eThekwini namaphethelo indlela abahluphekela ngayo amanzi nogesi babolelwa ama-bright babolelwa yonke indawo ngenxa yakho kodwa wena uthi uyimeya akungiboleke nje ngoba nami ngihlala la eThekwini akungiboleke nje umasipala nje inyanga yodwa nje ukubona ukuthi kuzoba njani ngoba uyahluleka manje Mtolo angazi ukuthi umsebenzi wakho mina yini ngoba ubhizi kakhulu khona ukuthi ukhohle ngisho la ukama kodwa into ebalekile njengonobhala njengombhekeleli kaKhongolose la kwaZulu Natal konke ama structures asoke ephethe kwi-governance it's very important ukuthi ube hands on la eThekwini we got a problem akubonakala ukwenzakalani akubonakala nje ukuthi ukwenzakalani la eThekwini angifuni uqama manga kubaluleke ukwebhana kuhlala ama-motion of no confidence angayenzi sense nama-collision awayo kuseyimfeneni nje ngiyacela-ke njengamanje babengelo mama ngasho wathi lo mama lo uyithoyisi nje leyithoyisi lokuja ngasho wathi mina uyasetshenziswa wena mama wena we-NFP lo mama lona yini izokuwayenza nje phandle kokuhlala emhlanganweni ungene drivelwe blue light uyolala uthi alikini ngithobe abazukulu yini yodwa into sikoyenza awungihlebele yini sokwenza wena mama ngoba bahlala ngawe agcina uguqa lapho onyaze lazo uyocela ibusiso uyocela kodwa ziphi lezo ibusiso ayazi hayi ngiyanxaka umavundla wasuka la eThekwini wayale wafika waphatha ngiyabonga amavundla wenze kahle wakhipha nale yamfene isigolozo simesabomvu le mpana lo bephethe umasipala walapha elokujaneni obephethe umasipala walapha isigolozo simesabomvu lo namehla abomvu ongambazi noma walandwapho wambiwa phansi kwathiwa nansi iposter ayi ngoba nenkatha nayo yakugeja man ayi nani msaphe nje lemfana ongazilutho kanjena hazilutho phela lemfana hayi zilutho lepha kuhlukumeza ngestaff lapha na eziningi izinto nje ziningi ikhalazo nje mina ngumongameli ngumkhulumeli wabantu ziningi ikhalazo ezifika kimi ngiverify bese ke ngibona ukuthi lezi zilegit futhi nani ngiyanazi vele ukuthi niziphuphu vele anikwazi ukuphatha nina namagobolondo nje lo mfana lona lo kade phethe lapha nje lo wenkatha uDodu lo yamuntu benze kahle impela amavundla mkhiphe nawe kamavundla msuloku wenza izinto engaqondakala ukuthi lo wami mthwana nenhlambe eyitradini ayenza into eqondile sifuna ukubona umehluko sifuna ukubona ukuthi ke kwenzakalani abantu base Great Town eMdlovana babe namanzi
ngoba nakhona amanzi awekho thiwavimbe no baba kwangubane laphana ogulayo oyimeya yasemzini yathi naye ongazi nokuthi wenzani at all ngicela ubaba ungubane naye angitshene ukuthi yini kahle hle ungubane ayenzela umphakathi wasemzini yathi ngoba akaze ngimbone mina ngisho nje eyocamamanga nje njengontuli uthi amsanqa lwambe ngamamanga naye la etradini zangapha ngithe enkandla kodwa uyaya kubantu bathanda abantu umfoka Ntuli hey uNtuli wona uyazama mfowethu uyazama nje uyazama impela cha uNtuli uyazama mina amandla umuntu angahle nje uNtuli enkatheni hayi uyazabalaza bese kuzoba inuni meya le yasejozini lo ufana niyasimathe hayi inkosi yazwa ngempela kimeya leyana la lapha na eGreat Town ubuhlulwa yini ubuze iqhwaga lesi sasejozini ukuthi kwenziwa kanjani phathwa kanjani mawungazilutho akuvele ukuhlala ku-blue light nje akuvele ukuhlala ku-blue light nje iGreat Town nje i-national finance nathi le nkandla akho meya laphana hayi Goliath kwathiwa mina ngisheshe ngakhuluma ikona yini ikona yenzani uma ngothothi iyosa nje okay iyosa after ngibonde nje ayishebe futhi asinebhata ayintuli ayinawo intuli ayinawo nawubuhluleke ukukhetha iyosa yabona nje yothi umlilo la ikhona yothi umlilo ayike indaba le mina ayikho nje yazi lezi zinto lezi hayi iyosa la ikhona ngisho imicimbi yenza yini engilosi empi imicimbi yenza iphumelela iba izishiphi yini na istructure nendlela yokuhlela nawe lange uyabheda mfoka jili nashiyezeni nje enkandla akukho umasipala akukho manager akukho umuntu kwampuze edlemini nje kuthiwa kununga amalongo enkomo lapha abantu batheza khona lapha kwamasipala ayikho lento into engekho nje kodwa la kuzalwa khona umongameli ababili umongameli uZuma umongameli mina thina omgqiqweshe lo mlunguzi wejele ubusuku nemini irong yonke le nto leyo and ufanele nikushintsha lokho kulunge njengamanje isikhathi kasikho ngoba zinja nizobe seniqalile vela amanga okukhankasa ngathi mina abantu bakithi waZulu bozwa ngami mabhinqa niyozwa ngami ningalaleli namunye ningabalaleli bonke basangene bonke uma befika lama food parcel thathani bese bankonkoze hambe niyodla ingane sidle abanye bafike bafike yebo nenze njalo nozwa ngami imini umuntu ophethe iqiniso la sekibuke kahle lezi zinto mina ngiyingcengi angizesabi anginendaba noma zingathini bathi bazamani ushembe anginendaba nje hlobo ngizwile futhi ukuthi nibhizi niyaplana nithi fanele mina kufika ukhetho sengifile do you know my spirit how much will multiply nothi kwakungcono kwakuhuye niyobona nokujikela nijikele ngisho na amathumbeni uqobo ujikele ngisho na umfazi owembatana ingubo akujikele ngoba kuyobe senithinta uphunga nathitha umakela nathinta amakhosi asesandlwana nathinta inhliziyo zabantu abadabukileyo abahlale besosizini uNkulunkulu uyingubo yabafelokazi bezintandane leze engiyikhulumelayo namanje nina ngoba nisuthi nibona ukuthi inkohliso nokumanipulate imedia lena into eniyenzayo nibona ukuthi iyona nto leno ezoba ikusasa lelizwe nidakiwe izona ngami kuma nje inkathi athi uyiplana ukuhlangana no DA ningazothatha imigodo yobandlululo ningazothatha izinja zobandlululo nizoyigona yindaba ningazethembi nina nime nje nithi njengalo ukuze nikwazi ukuthi neziqiniseko sokuthi nina manifuna ukushanyela kwiprovince nishanyele kwiprovince niyayazi izinto efanele nizenze ukuze nikwazi ukuthi ke nishanyele niphathe nje ngoba lento yamacollision ayinisebenzelanga nina ayisebenzelanga iANC ayisebenzeli kanye neDA ayisebenzeli we need an absolute power
ngoba lento yama collusion governments fire 10 times kuma levels elokujana omasipala. How much more kuma provincial level? How much more kuma lokujana? Ngoba abanye they are gonna be there to protect their corruption that they've been doing in the past years and years. Yikho ke nje abantu bazovele bethi ioption abantu abasha. Laba abantu abasha enithi nina bana sipiliyoni sokuphathizwe nina nasithatha apha isipiliyoni nani zamashokololo le ko Tanzania nani thatha isipiliyoni ngoba isipiliyoni nani naso le ukudubula nani thatha